Alatnica Barović, fabrika za proizvodnju više tipova mašina za obradu plastičnom deformacijom crnog i obojenog lima, osnovana je 1996. godine kao samostalna zanatska radnja sa samo 3 zaposlena radnika, da bi krajem 2004. godine, zbog povećanja prometa i potražnje za svojim proizvodima, prerasla u ozbiljnu kompaniju sa značajnim učešćem na tržištu i 100 stalno zaposlenih radnika, sa stalnom tendencijom proširenja proizvodnog programa i broja zaposlenih. Dugogodišnja proizvodnja mašina i stečeno iskustvo u procesu proizvodnje su velika garancija funkcionalnosti i kvaliteta proizvedenih mašina. Naša tehnička rešenja na mašinama su takva da garantuju visoku pouzdanost u radu i kvalitet izrađenih elemenata, što najbolje potvrđuje preko 1000 zadovoljnih kupaca širom Evrope. Značaj razvoja novog proizvoda i čitavog asortimana koji naša fabrika proizvodi za kontinuiranu konkurentnost je trebalo dobro razmotriti i upravljati kako bi ostvarili najbolju prednost. Ovo uključuje konstantno procenjivanje proizvoda kako bi se videlo da li su potrebne modifikacije i repoziciranja ili čak povlačenje. Modifikacije se vrše da bi se poboljšale performanse proizvoda, gde se menjaju zahtevi potrošača ili akcije konkurenata. Može se menjati sam proizvod, njegova isporuka ili pristup proizvodu. Svake godine naša fabrika ima novi proizvod koji se mesecima temeljno uvodi u proces proizvodnje uz stručno organizovan tim koji nagleda i prati proizvodnju. Poslednjih godina naša fabrika je 75% radila za inostrano tržište i samim tim uspela prvenstveno svojim kvalitetom, kapacitetom i mnogim drugim potencijalima da prikaže svoje sposobnosti u prodaji mašina. Poštujući tradiciju zanatstva koja je duboko ukorenjena u tradiciji naše porodice i uvažavajući savremene tokove i standarde u privredi i ekonomiji, stvorili smo preduzeće koje je u mogućnosti da u svakom trenutku odgovori zahtevima svoje delatnosti. Tradicija u službi napretka. Alatnica Barović.